Pomaže Bog, uvaženi gledaoci, i dobar dan, kako kome odgovara. Posle, pa slobodno mogu reći, malo dužeg vremena dogovaranja našega, protoijerej Predrag Šćepanović je naš gost u emisiji Grad koji volim. Dobrodošao i dobar dan. Bolje vas našao i ovdje smo u hramu fudbala na Cvjetnom brijegu. Da, rekao si Cvjetni. Mnogi Podgoričani, mladi i stari, a pogotovo ova moja generacija malo mlađa, dosta se oko toga spori. Da li je Cvjetni ili Cvjetin brijeg? Kao da je to neka cvijeta bila. Nije postojala nikakva cvijeta, ovo je bio Cvjetni brijeg, ovo je bio groblje ovdje i zato je na tom groblju, kao što reče pjesnik, na groblju će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje. Dakle, nije postojala nikakva cvijeta, ovo je Cvjetni brijeg. Nedaleko odavde se nalazi jedno muslimansko mezarje koje isto smatramo, Podgoričani ga smatraju svetim, jer svi oni koji su htjeli da ga uklone, nije im se dobro. Tako da je Podgorica inače grad u kome pravoslavci, muslimani i ostale žive u slozi, mnoga su i kumstva i zaista Podgorica se može ponositi time, onim riječima Radovana Bećirovića, svi su ljudi na svijetu braća, to je vjera prava i najkraća. Imao si želju i hvala ti na tome što si inicirao i htio da dođemo upravo da ovdje počnemo taj razgovor tvojeg djetinjstva i tvojeg odrastanja. A to je upravo bilo na ovoj livadi i prije kamere, ja to moram reći, nisi imao tu radosnu facu jer si vidio, jeste škola nešto što je lijepo i tu su djeca također, ali ipak imao si jedan blagi šok. Ja sam dijete prosvjetnih radnika i volim školu i moj otac i stric, nekoliko strina, svi smo u prosvjeti, moja supruga radi kao profesor muzičkog u Podgoričkoj gimnaziji, ali ovaj hram fudbala neće mi niko zamjeriti na slobodnom komentaru. Mislim da ovo trebalo da ostane za strane turiste, domaće turiste. Ovdje je ponikao Dejan Savićević, Predrag Mijatović, braća Miročević, Janko i Tonko Miročević, Nino Jovanović koji igra u Manchesteru, Željo Petrović, da ne zaboravimo iz novije generacije Jovetića i mnogi drugi, i upadam u jednu zamku nabrajanja, ali ću se truditi u toku ove emisije da se sjetim, prizivam u pomoć sjećanje koji nije najpouzdaniji, Džaja Peković nije najpouzdaniji saveznik sjećanja, ali ću se truditi da što više ljudi koji su obogatili moj život, i eto, ja nisam uspio u fudbalu, ali sam uspio što sam upoznao stotine i stotine divnih ljudi koji se sa ponosom sjećam što sam bio njihov saigrač. Ovdje smo mi, ja mogu reći, pratili te generacije, ali ja bih volio da ako možeš se sjetiti tvoje generacije, ko ti je bio trener, ko je bio pomoćni i onih čuvenih slačionica. Čuvene slačionice, moj prvi trener je bio Milorad Bačko Milić, jedna zaista legenda ovog grada, legenda u smislu naravno i po broju generacije koji izove, po tome što imao jednu specifičnu misiju. One problemčiće koji su bili tako možda sitni lopovi, pravili neke nestašluke, tukli se, bili često, Bačko Milić je dovodio ovdje baš i znam mnogi od njih koji su danas postali i ugledni i zdravi ljudi upravo zahvaljujući tom čovjeku. Da ne zaboravimo, nedaleko odavde i stadion Rimnice, to isto radio i Tomo Krkeljić. Isto se je bio policijski inspektor, ali moram da kažem da je naš Bačko od jedne plate, kolika je mogla biti plata običnog policajca, dolazio popodne sa velikom ljubavlju, usrđem. Naučio nas je da budemo dobri ljudi, da se poštujemo međusobno i da nam je sport nešto što je najvažnija stvar sporedna na ovom svijetu, pa želim i ovog puta da se sjetim i Bačka Milića, i Ranka Milića, i Envera Vera Muhamedovića koji je, hvala Bogu, još živ, jedan zaista trener koji je svojim autoritetom i dan danas kad ga sretem ima jedan autoritet kod mene. To je generacija Indira Toskića, to je generacija na prvom mjestu Vanje Popovića, Igora Dragićevića, Dejana Đurovića. Mnogi ljudi od njih nisu uspjeli, ali su uspjeli, čini mi se, u onom ljudskom smislu i čini mi se da smo slavu tog fudbala velikog prenijeli mnogi od njih i na mali fudbal i pokazali da je fudbal i sport nešto što je najvažnije za duhovni razvoj čovjeka. To ja nisam uspio u fudbalu, ali fudbalu dok Bog nije ušao u moj život dugujem. Ne pijem, ne pušim, ne drogiram se. To dugujem fudbalu. I opet da se rodim, opet bih trenirao. Tako je, ali kažu tvoji, ajde kažem, saigrači da si imao kvaliteta fudbalskih. Da nije to bilo ono samo da si sa ulice, da se skloniš. Vrlo je to teško i nezahvalno reći za nekog ko nije uspio, ali kažem, od prvog dana kad sam došao ovdje kod Bačka Milića, znao sam da će me fudbal razviti u jednu zdravu ličnost i to savjetujem svim onima koji gledaju ovu emisiju. Da povedu svoju djecu. Moj otac nije smio po 100 metara odavde bio jedan bor, on se krio, nije smio. Znači, ne smijemo da budemo bolesno ambiciozni, da naše dijete postane Messi, Ronaldo, nego prosto da ih uputimo, da im damo zdrave načine života, stilove života, a ko će uspjeti? Pored mene je propalo toliko talenata, toliko možda onih koji su bili prosječni i su uspjeli, ali ono što je najvažnije da nas je fudbal i Cvjetni brijeg i ovdje
kako da se ne sjetimo onih slačionica i Tomos motora Slavka Miročevića, pokojnog oca našeg Mladena Miročevića, koji je po 3 puta dnevno prao peškire. Bila su to siromašna i teška vremena, imali smo neke kopačke Startas, Borovo, koje su naši roditelji mogli, čini mi se, 1/3 plate da su davali, niste imali drugih kopačkih, pa ste one sa 6 i kad je bio suvo vrijeme i kad je bilo klasno, u iste kopačke ste išli, ali neka vremena koje se zaista sa najljepšim pijetetom i sjećam, ko će zaboraviti Dima Mitrovića, moga trenera, jednu legendu koji je sa 19 godina otišao u Partizan, koji je imao infarkt, imao tih problema. On je, dakle, i Vanju Popovića i veliki Bojem, Igora Dragićevića, Luku Rovčanina. Ko će se više sjetiti svih tih, kako da zaboravim Dima Pejovića, braću Jelića, Sinišu, Slavišu, Sašu. Bila je jedna kobalica, ljudi kad uđe Dimo Pejović i braća Jelić, to ne izlaziš, ne dođe trener. Tako da sve me to veže i mislim da je ovo trebao da ostane kao hram fudbala, da strani domaći turisti dolaze. Lijepo je što je i ovdje škola, ali ipak su ovdje ponikli takvi glasoviti fudbaleri. Hoću samo se vratim na izgled stadiona kada si ti trenirao, vidjet će i gledaoci slike, naravno, gdje ti si bukvalno na kršu trenirao sa svojim drugarima. Ali vi tada niste imali krvopije, pokojni otac, braće Rejčević i tako dalje. Niste imali tada navijača? A da, sjećam se, vas da su imali jedan transparent, da. Bio Ćiro Rejčević, porodica Divna Rejčević, oni su ovdje dolazili. OFK Titograd je bio, mada istine radi, ovaj fudbalski klub koji je osnovan 50. godina se zvao prvo fudbalski klub Mladost. Pa je, mislim, 62. je promijenjeno ime OFK Titograd, 92. je promjenom grada Titograd u Podgoricu, on je opet vraćen, mu je stari naziv Mladost i čini mi se prije par godina da je opet OFK Titograd. OFK Titograd. Kažu, mnogo ima Mladost. On je bio rasadnik talenata i svi odavde su odlazili u budućnost i odlazili u veće klubove i pronosili su, ali čini mi se da ono što smo ovdje je bila jedna kafana iza ovoga gola, kako da zaboravimo i Nina Jankovića našeg koji drži roštilj, on i njegov brat su doveli Deja Savićevića kod čuvenog Vasa Ivanovića, tako da je, kako da zaboravim, čeka Janka Miročevića koji je također bio trener, pomenuo sam ga, Tonka i Janka Miročevića, Mila Čovića pokojnog koji je također radio u MUP-u, čija je isto bila misija humana da ljude sklanja s ulice, da ih dovodi ovdje, tako da opet kažem, nabrajanje je jako nezahvalno, posle ove emisije ću se kajati što sam bilo kod, ali eto, makar da se sjetim tih nekih ljudi koji sad nisu sveštenici i nisu u prilici da govore o tome, a mnogi od njih bi bolje govorili, kao Neme Milaković, recimo, koji je simbol Podgorice, koji je to lijepo svojom pjesmom, nema više Ksenije koja bi nas pjesmom vezala još jednom za Podgoricu i za mnoge druge. A ja bih završio jednom pjesmom koju su pjevali navijači: oj stadione na Cvjetnome brijegu, na tebi se šampioni legu. Ovdje je otprilike Elišćepo bio taj jedan gol, kontra tamo drugi, a ovdje kafana koju je posljednji, čini mi se, držao obrat Bato Tijodorović, sada već pokojni, ali otac naših drugara Luke i Vučka Tijodorovića, i ja se sjećam onako malo kao sudije, tu smo dolazili posle utakmica, ali zaista su ovdje, što si rekao, čini mi se da su ljudi na ovom stadionu imali upravo ono što svi mi volimo. Mi smo ga zvali uvijek engleski stadion, zato što su publika uvijek blizu igrača. Možeš da potapšeš po ramenu igrača kad izvodi korner, recimo. Ali uvijek su nekako, ovdje su, čini mi se da je stara, prava Podgorica nekako dolazila. Upravo tako. A budućnost je bila ipak malo možda elita i nemam pojma. Upravo tako, elitna je bila, a ovdje je bio rasadnik talenata. Sjećam se koliko puta je tamo nam lopta otišla, pa smo u Ribnicu, pa smo morali skroz tamo na 500 metara da idemo da sretnemo tu loptu, jer tad su lopte bile rijetke. Danas kad vidim po 50-60 lopti, za nas je lopta bila kao što smo ispred škole Maksim Gorki i drugih škola igrali sa šišarkom, krpenjačom, lopta je tada zaista bila rijetka i ona se čuvala. Tako da u to doba polako se razvija i mali fudbal, da pomenemo i našeg čuvenog podgoričkog frizera Zorana Vukčevića koji ima klub malog fudbala Frizer Zoran. Iz tog kluba da pomenem Darka Vukčevića, da pomenem Mirka Jovanovića, da pomenem Igora Mijajlovića, da pomenem Željka Radulovića i mnoge druge talente iz Lepe Kate koji su zaista ovdje bili vezani za Cvjetni brijeg. Neko može i da ga nazove Cvjetin brijeg, nije ni to problem. Tako da mnoge od tih talenata nismo mogli da vidimo u velikim klubovima, ali su ostali kao dragocjena riznica moga srca i ovoga grada. Evo, oče, sad smo na mjestu između ostalih, mjestu broj 2, gdje si provodio fudbalske dane. Kakva su ovdje sjećanja?
Najljepša sjećanja me vežu. Crvena stijena je predratni klub 1937. Ako se ne varam je osnovana. Odavde su ponikli i braća Brnović, Dragoljub i Branko Brnović, Škurta Radović, čuveni golman. Generacije prije mene, čuveni Cveto Savković koji je igrao i u Francuskoj, Miljo Vratnica, brat Cveta Savkovića, Draško Savković je najveće ime crnogorskog folklora, tako da su Tološi jedno mjesto meni jako drago. Sa 16,5 godina sam došao ovdje, bio mi je trener prvo Momo Prelević, zatim mi je bio trener Slavko Vlahović, jedan od najvećih profesionalaca i ljudi kojima je fudbal zaista čitav život. Bez kompromise Slavko Vlahović znao je čitav mjesec dana da me sprema, ja kažem ne trenira nego dresira glavom jer se plašio nekog Ljubiše Ivanovića iz Koma koji je sjajno udarao glavom i onda pošto sam ja popodne učio u gimnaziji, ujutro je dolazio samo zbog mene i onda mi je centrirao oko 300 puta, svaka lopta je u 16-tercu bila moja. Jednom sam ovdje dao gol sa više od pola terena, tako da me vezuje za divne ljude, za Sloba Rejčevića, Moma Prelevića, Slavka Vlahovića, Dragana Pođanina i mnoge druge ljude koji su ovdje zaista bez pare i dinara o svom ruhu i kruhu vaspitavali mlade generacije na prvom mjestu da budu dobri ljudi, dobri sportisti, a posle sve kako je ko uspio, a malo je njih uspjelo koliko je trebalo za moj neki pojam. Koliko si mogao nakon, ajde da kažem, završetka karijere, pominjali su mi ljudi, Željko Anđelić, inače moj kum, pominjao da si išao i u Rudaru, si bio pa i u Komu. Posle toga sam bio... Koliko si mogao da stigneš sve da ispratiš? Pa bavio sam se i Kennebekom, dakle glumom, put Kennebek, bio je fudbal, dakle najvažnija sporedna stvar na svijetu. Ja sam bio i u Ribnici mi je bio trener Zolje Đankić, on mi je bio i u mladosti, zaboravio sam, on je zaista isto veliki fudbalski entuzijasta i pregalac. Dakle, i u Ribnici, tamo gdje su bili Ante Berešić i Zoran Pipe Vučević pokojni, da se i njega sjetimo. Tako da sam poslije njih otišao jedno 15 dana u Palilulac u Beogradu na jednu probu i u Rudar iz Pljevalja. Isto tako probu, 15 dana, ali sam se onda odlučio za studij ekonomskog fakulteta i valjda je Božji priziv bio ovakav da sam krenuo ovim drugim vodama, a ne fudbalskim. Da, ovo što kažeš Božji priziv, ali koliko si nakon, to je bilo u stvari pitanje, nakon završetka karijere, odlučio si da upišeš studije, koliko si mogao da stigneš da propratiš te bivše tvoje klubove i Mladost i Stijenu i Kom? Vjerujte da sam uvijek više volio da propratim Mladost, Crvenu Stijenu, Ribnicu nego Manchester, Real, Barcelona. Normalno, lokal patriota. Oni koji su igrali, fudbalski klub Zabilo koji je osnovan u 1963. Kako je bilo igrati tamo na užarenom terenu, ali uvijek je bilo podgričkog humora, uvijek je bio viceva. Slavko Arčon je znao da uzme loptu i kažu da čujemo muzičku numeru dok mu neko uzme. Vanja Šipčić, ko sve tu nije, zaboravit ću, opet kažem, Pero Tatalović je tad bio trener u Zabilu, tako da mnogi divni ljudi, divni Nikola Sekulić, mnogih ljudi se sjećam sa velikim poštovanjem. Često imam goste koji, kažem, nisu mnogo stariji od mene, a bilo ih i onih starih, pa su često Pera Tatalovića pominjali, ja sam rekao, on je kao Ferguson, prerano je počeo tu trenersku karijeru. Upravo tako, uvijek pun energije, pun entuzijazma, tako da svi ga se mi sjećamo. Ajmo idemo dalje. Evo će Predraže, sad možemo slobodno reći na radnom mjestu. Kome je ova crkva posvećena u Tološima i po čemu je značajna? Ona je posvećena mučenicima prije Hrista 167 godina Makavejima koji su 7 braće Makavejev kojih je najmanje imao 3 godine i majka ih je bodrila sveštenik Eleazar, mati Solomonija. Oni nisu htjeli da jedu svinjsko meso, jer u to doba jesti svinjsko meso je značilo odricanje od Mojsijevog zakona i odricanje od pravog istinitog Boga. Uvijek se divimo ovim učenicima, dakle nema Hrista, nema pričešća, nema Hrista na zemlji, nema pričešća, nema moštiju Svetog Vaza, nema knjiga, a oni su dali svoje živote za pravog istinitog Boga. Ovaj hram je na temeljima iz prvih vjekova, jer odavde je išao važan put trgovački za Dubrovnik, 3. 4. vijek. Odavde ima jedno crkvište koje smo također pronašli čudom Božjim prije 10 godina, tako da je ovaj hram podignut u ovom sadašnjem obliku 1896. godine za vrijeme Mitrofana Bana i za vrijeme kralja Nikole, da bi Tološani imali gdje da se sklone kada je kiša, da sahranjuju svoje upokojene. On je preživio posleratno veliko stradanje od ovog hrama, su ljudi okretali glavu skoro 50 godina, ali on je bio nijemi svjedok trajanja i opstajanja pravoslavlja na ovim burnim prostorima.
90. godina dolaskom mitropolita Amfilohije, jedno vrijeme u njemu je služio sveštenik Andrija Đikanović, sveštenik Dragan Mitrović, sadašnji starešina Sabornog hrama, kratko neko vrijeme i sveštenik Milun Femić, a prije mene je pečat dao od 2004. do 2009. Jovica Četković, sveštenik koji je sada u Kanadi. 2009. godine sam ovdje zatekao, mislim da će to i slike pokazati, jedan ikonostas koji je bio kao brodski pod. Crkva je bila napukla od zemljotresa, ali hvala Bogu prilogom dobrih ljudi, da pomenemo naše košarkaša Nikolu Mirotića koji je 2 puta dao po 10.000 i drugih vjernika čije imena Bog zna i ne bih želio i ne bih mogao, dugo bi trajala emisija kad bi pominjao sve njih. Uglavnom, mi smo ovaj hram obnovili, utegli, freskopisali smo, a ovu galeriju smo posvetili tragično preminulom arhitekti Branku Todoroviću koji je odavde 50 metara poginuo praktično ispred svoje kuće, koji je ovo sve osmislio i ova galerija nas uvijek sjeća da se pomolimo za njegovu dušu. Ono što je najvažnije u ovoj crkvi je ova freska novomučenika podgoričkih. Podgorica je grad, to može go slobodno da pomenem, najstradalniji grad na svijetu. Podgorica je 914., 915., 916., 1941., 1943., a 5. maja 1944. je sravnjena sa zemljom. I želio sam nekako, nisam bio zadovoljan onim spomenikom koji je podignut kod bivšeg SDK, neke 3 prečage i 1 bomba. Hvala ljudima što se sjetili to, ali u moje srcu i duši želio sam nekako da ovjekovječnim i sačuvam. Ako škole Radojica Perović ima spomenik američkim i engleskim pilotima koji su bombardovali Podgoricu, koji je onako jako lijep, i to me negdje peklo i odlučio sam se kad blaženo počevši mitropolit Amfilohije bio u Argentini, nisam mogao da ga konsultujem, ali znao sam otprilike da on svako osjećanje na svaku nevinu žrtvu će blagosloviti i na kraju kad je stigao iz Amerike rekao sam mu ja sam pojeo jabuku pa sad tražim blagoslov nakon. Rekao sam freskopiscu Dejanu Jovanoviću koji je iz Novog Sada, da naslika bombardovanje Podgorica. A on je sve inače freskopisao? On je sve freskopisao i on se malo bunio u početku zašto oče, kako avioni, bombe, ne ide to, pa zašto ako su prije ubijali kopljima, sad ubijaju iz aviona, iz vazduha. Ali rekao sam mu, Dejane, ja nisam čovjek, mi te plaćamo, ali molim te razmisli, tu je stradalo oko 2000 ljudi i on je prihvatio i pitao me, oče, kako da to? Pa rekao, naslika je crkvu Svetog Đorđa, evo možemo da je vidimo ovdje vidimo crkvu Svetog Đorđa, naslika neku ženu sa djecom, naslika neke ljude, vojnike i tako. I ovaj dio freske je jako bitan. Pričam vam kao da ću da mrem. Ova freska kada je završena te noći, ja sam je slikao i te noći pročitam u knjizi koju sam pročitao prije recimo 15 godina, 96. godine, Koste Čakića Pakao nad Podgoricom, ispovijed gospave Miše Rejčković, koja je u jednom trenutku izgubila 4 djece, od 6, 9, 11 i 13 godina. Najstariji Slobodan je govorio, ona je bila u centru grada, a mali Slobodan u Tološima. Ajmo majku u Tološima, nemoj, kaže, ona je bila trudna, muž Lazar je bio bolestan i ona je dovela djecu iz Tološa u centar Podgorice i mali joj je pred bombardovanje rekao, majko, ajde s nama u sklonište da zajedno poginemo. Ona je rekla, ćuti, ne sluti. Ona je, kaže, za svoj život nije marila, poslala je djecu u sklonište, pala jedna granata, ubila je 4 djece i od 6, 9, 11 i 13 godina ona je noći i noći provodila na groblju ispod crkve Svetog Đorđa i onda 50. godina nekim promislom Božjim je rekla da je prebacila kosti njihove baš na ovo groblje. Ja sam ovdje bio sveštenik 9 godina, niko mi to nije ispričao, a 58. godine zbog Đorđa Lašića je prekopano to groblje, tako da bi kosti te djece da nisu prenesena u Podgoricu, odnosno iz starog dijela Podgorice u Tološe i ona bi bila uništena. Kada sam pročitao to, ajde da priča bude ljepša, gospava je bila trudna, rodila je sina Milana 45. posle te velike tragedije i njega je sahranila 2 mjeseca prije nego što će se on upokojiti, upokojio je se Milan i Milan je iz braka imao nekoliko ćerki, ja sam pozvao ćerke i one su mi rekle, došle su ovdje baš jednu noć, rekao ja sam sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Tološki, imamo nešto zanimljivo da nam se desi, naslikali smo ženu, 4 djece, pročitali smo priču vaše bake, jedino što smo mi bili naslikali 3 muška i 1 žensko, a obrnuto je, jedino je to, nije nam Bog baš sve natacnuo, ali nam je dosta otkrio i pokojni Draško Savković me spojio sa tom porodicom i kad su te djevojke ušle, Rejčkovićke, kad su ušle, one su zaplakale, ajde reko, žene su malo su emotivnije, nek se isplaču i onda je uslijedio novi šok, rekli su oče, baka je ovako izgledala i poslali su mi sliku kako je izgledala gospava
takva bi mogla biti u mladim danima i poslali su nam sliku to četvoro djece. Nakon toga smo sa Rajom Jevrićem napravili taj film će ući u istoriju kinematografije, pošto mu je budžet bio 0, snimljen je za 2 dana, 2 noći, a Rajo Jevrić je 2 dana i 2 noći montirao i mi smo ga prikazali, taj film, o stradanju Podgorice. Tako da je ova freska, ja kažem, Bogom otkrivena, jer nismo znali da se na ovom groblju nalazi đaci, odnosno djeca mučenici, ali to je nešto što me veže i kad odem na Svetu Goru, moje misli veže ovdje u nedjelju za ovaj hram i volio bih da ovdje i do penzije budem i da služim ovoj svetinji. Lijep je saborni hram i prelijep, jedan od najljepših na svijetu, ali prosto je ovo mjesto, ovo Sveto groblje, nešto što me vezalo za čitav život. I kad uđem na ovo groblje nedjeljom i kad kažem u sebi tiho Hristos Voskrese, osjećam da se njihove duše raduju što se ovdje služi služba. Zahvaljujući našem Miju Markoviću, koji je direktor Frikoma i veliki darodavac naše crkve, urađena je ova ograda okolo, urađena je jedna ova staza, zahvaljujući jednom podgoričkom preduzetniku koji zaista hoće da bude anoniman. On je uradio ovu drugu stazu i uradio je krov na ovoj crkvi, tako da ova crkva blista. Ono što mi je najdraže u ovoj crkvi, što ima od 60 do 80 male djece, od beba do 7-8 godina. Nas su kao djecu učili da se plašimo groblja. Ova djeca tu da igraju, beru cvijeće i oni će prema smrti i prema groblju imati potpuno drugi odnos nego iz našeg djetinjstva. Ovdje se nedjeljom okupi od 200 do 357 ljudi, pošto mi vodimo evidenciju za ljetopis, tako da ova crkva jako živa i pokazujemo da je iz Hristovog groba izrastao život, tako i iz ovog tološkog groblja rađamo se mi za život vječni. Ovo si super rekao, pa si me malo i ponunkao za pitanje. Kažu da je u Crnoj Gori prije komunizma svako selo imalo svoju crkvu i da su se crkve upravo tako i gradile, centrala, a okolo je bilo groblje. I sad skoro je, reći ću ti mimo kamera gdje je ta crkva, koja se skoro napravila u jednom selu, ali je napravljena upravo na jednom uzvišenju i sve okolo groblje. I sad mještani koji su tu otprilike ljeti, ne zahvaljuju Bogu i tom ktitoru, donatoru koji je cijelu crkvu podigao, nego kažu, a gdje je napravio groblje, tu treba ljudi da se vjenčaju, da se krštavaju. Međutim, kako je zaista ovo, kako si ti rekao, da djeca nemaju strah od groblja i tako dalje. Da li je to pravilo? Upravo tako, ovdje se i krštavaju, hvala Bogu, i vjenčavaju, upravo razbijamo te predrasude, a postoji jedno staro predanje da će biti rodne godine koja je otvorena crkve Svetih Makaveja u Tološima, crkva u Kokotima i crkva u Lekićima, da će biti rodna godina. Bile su i one hladne, puste godine, posle ratne, ali hvala Bogu, pomenulo se, ne povratilo se. Ovaj hram skuplja veliki broj vjernih duša, ne samo Tološa, i ja tvrdim da su Tološi centar Podgorice, ovako malo da budem subjektivan, jer se nalazi i to crkvište iz prvih vjekova, onda na Marezi se nalazi, tu se nalazi i pećina Magara i mnoge druge znamenitosti, tako da su Tološi, ovo možda tebi kao novinaru koji volite interesantne stvari, u Tološima ima mnogo što još da se kaže, ali nam vrijeme ove emisije to ne dozvoljava. Kada obilaziš svoje, da kažemo, parahijane, kad su slave, imali ih dovoljno, da li se po tvom nekom viđenju ljudi vraćaju ili... Ljudi su se baš vratili. Znam ono vrijeme kad si i počinjao da budeš to što sada jesi. Kad sam počinjao, bilo je 50 domova, sad obilazim 170 domova svake godine. To su ljudi koji me primaju za slavu ili za vodicu, a ima i veći broj onih koji me pozovu da im osveštam stan. Tako da Tološani su me jako lijepo prihvatili. Ovdje sam igrao u Crvenoj stijeni i ovdje sam moje zavičajno selo mojih predaka je Zagarač, nije daleko. Tako da sam mnogo ponosan na moje Tološane. Prihvatili su me kao najrođenijeg, čak i oni koji ne idu u crkvu. Eto, vidjeli su da se ovdje nešto lijepo dešava. Ali ajde, kad smo već sad na domenu savremenosti i one litije, prva veća litija je bila od hrama do Tološa. Tad je blaženo počevši mitropolitan Filohije tražio da i on ide, tako da će nam posebno ostati, jer ova ulica pored crkve se naziva Partizanski put i tu je poginulo nekih 10-ak mladih ljudi. Ja sam ga te godine, kad je služio za Svete Makaveje, zamolio da osvešta tu ulicu i hvala Bogu, od tad nije bio nijedan udes u kome bi mladi ljudi gubili život. I ono što sam najponosniji, to što se ova ulica zove Partizanski put, a tu su i potomci partizana i četnika
prošli te noći na Litiji i u mom srcu se rodila ideja mnogo važnija od zakona o slobodi vjeroispovijesti da se podjele koje su bile više ne pominju, da se ne dijelimo više na četnike, partizane, bjelaše, zelenaše, neka svako gleda na Drugi svjetski rat svojim očima onako kako misli, ali da novim generacijama ne ostavljamo u zalog te naše krvave podjele koje su nas zaista krvavo. Tako da ovim partizanskim putem prošli su i potomci partizana, i četnika, i građanisti, i ovi i oni, ali nas je ujedinila upravo litija i vjera, ljubav prema Bogu i prema čovjeku. Samo ću za sam kraj ovdje u ovom dijelu povezati. Rekao si ono što su i gosti malo stariji od mene i od tebe pričali, između ostalih uvijek pominjem tu priču Deriš Beli Selhanović koji je pričao o onim nesretnim događajima u Staroj Varoši gdje su komšije Radunovići izašli pa su branili svoje komšije. Podgorica jeste zaista takav grad. Ne što ja hoću nešto ili ti da je uzdigneš, nego zaista je grad, ja sam to često govorio za Bilo Polje i Bar, međutim Podgorica jeste zaista takva da se uvijek išlo i kod naše braće muslimana i katolika i oni kod nas i tako dalje, ali gdje se to otprilike pojavilo po tvojem nekom ličnom mišljenju upravo te podjele koje ovaj narod jako opterećuju i ne da nam da živimo kao ljudi? Da, veliki je broj kumstava između pravoslavnih i muslimana. Da pomenemo da je Podgorica imala 4 kapije. Bila jedna Kučko-Bratuniška, bila jedna Zetska, jedna je bila onamo na sastavcima, četvrta je bila kod Sad Kule sadašnje i upravo najtragičniji događaj iz 1874. Jusa Musin Krnić, kada je pobio rođake Marka Miljana u znak osvete, dakle njegovi rođaci koji su ubili Jusu i onaj zloglasni zatvor koji se naziva Jusovača. Ni to nije posle Berlinskog kongresa i posle toga što je Podgorica vraćena Crnoj Gori, ni to nije uspjelo da poremeti te dobre odnose koje su bili, koji su vladali. Međutim, kao teolog kažem, kad se ubije u ljudima nebesko očinstvo, ubi se i ono zemaljsko očinstvo. Jedni drugima, ako nam Bog nije otac, ni drugi ljudi nam nisu braća. Jer sve su to monoteističke religije koji vjeruju u jednoga Boga. Mi vjerujemo u Boga Svetu Trojicu, Oca, Sina i Svetoga Duha, a braća muslimani vjeruju također u Allaha jednoga Boga, braća rimokatolici također vjeruju. Tako da je taj sklad, mi smo svi ovdje po liku Adamovom stvoreni i jako sam ponosan na to što Podgorica, to nije zasluga političara, iako se oni često puta kite tim, to je upravo zasluga ljudi koji su shvatili da jedni sa drugima moramo i da nam su ti komšijski odnosi svetinja, jer su jedni drugima odlazili na Božić, drugi na Bajram i baš su ti odnosi bili jako, jako lijepi i mi ćemo se truditi. Ja to sa Mešihatom islamske zajednice sam i nastavio sa Reisom Fejzićem, za Vuadom Čekićem koji je sekretar medrese, sekretar Mešihata i direktor je bio medrese sa imamom Džemom Ređematovićem, sa našom divnom Refikom Lelom Tuzović sa kojim sarađujemo oko poreza i carina, jednom divnom ženom. Isto tako sa rimokatolicom Don Janez Mirtekom, sa pater Paškom Paljavom, Franjom, Gojčajom i sa svima drugima iz Tuzi. Zaista živimo u jednoj lijepoj zajednici ljubavi kakvi trebaju ljudi od vjere. Jer vjere ne razdvajaju ljude. Pravi vjernik će uvijek poštovati vjeru onoga drugog. Što bi naši stari rekli, na kraju nemamo bez jedni druge. Nemamo jedni drugima, moramo da dijelimo i dobro i zlo. Ajmo dalje. Evo, oče Predraže, još jedan, mogu slobodno reći, tvoj, ali isto dobar izbor. Protokol Gastrobar, našeg druga Mira Pajovića. Ovdje se nekako isto osjećaš kao domaći. Upravo tako, braća Slavko i Miro Pajović, ugledni privrednici. Miro je i fudbalski sudija. Jeste. Čovjek koji je vodio posao u formi i zaista jedan čovjek koji svojim osmijehom, dobrotom plijeni i dosta ljudi ovdje dođe i zbog njega, naravno i zbog ovog lijepog ambijenta. A ovaj je restoran otvoren prije neki 3-4 mjeseca. A već je postao prepoznatljiv u Podgorici po zaista možda i po najboljoj hrani u Podgorici i ovom prelijepom ambijentu. Ono što smo možda trebali s početka da pričamo, ali naravno bili smo po lokacijama, tako da, a dobro, gledalci znaju da to kod nas ništa nije čudno, kod mene zvrda s dola, ali bitno je da se svega uhvatimo oko priče. Volio bih da čuju gledalci
kako pamtiš svoju osnovnu školu, učitelja, učiteljicu, pa nam pričaj malo i dane do odlaska u srednju školu. Rođen sam na dan svoje krsne slave Svete Petke. Trebao sam da budem Petko, ali majka kaže ženski Petko, nećemo Petko, nego Predrag. Ajde, rekao, mogli ste Petar, ali dobro, 27. oktobra na Svetu Petku, na svoju krsnu slavu, 1976. godine, u ulici Marko Miljanov. Ta ulica će biti sudbonosna i ličnost Marka Miljanova. Moj otac je radio zadnjih 26 godina kao nastavnik matematike na Koniku u školi Marko Miljanov i nekako me ličnost Marka Miljanova i njihovi ideali čovjstva i junaštva za mene nedostižni u tim mjerama, ali svakako kao neki putokazi koji vam odrede život. Osnovnu školu sam najviše učio u Savo Pejanović, sjećam se svoje učiteljice Dare Đurović iz Bjelopavlića, jedne vrsnog prosvjetnog radnika, divne učiteljice, koja je kod nas djece razvila ljubav prema knjizi, prema lipom druženju. Bila je taman toliko dovoljno stroga, ne prestroga, ali je imala veliki autoritet i budući da je moj otac prosvjetni radnik, stric, strina i dosta mojih iz porodice je i u prosvjeti, tako da sam zavolio knjigu od tih najranijih dana. Jedan prelovni trenutak u mom životu je bio kad sam imao 8 godina, kad sam preživio kliničku smrt. Sjećam se, na infektivnoj njezi sam tamo bio 20 dana, infektivna klinika, bio sam došao na 20 kila. Tad su mi rekli Bog i doktor Branko Boljević, mislim da se zvao, to je 1984. godina, dakle prije 37 godina, 8, koliko to dođe, 38 godina, Bog i doktor Boljević su te spasili. Tad sam prvi put čuo za Boga i to je nekako bilo prelomno. Dok sam ležao tih 20 dana kao postvor od 20 kila, počeo sam da popunjavam sportsku prognozu, pratio sam prenose, tad je bio radio aktuelan, nije bilo televizijski prenos, ali je radio prenosio iz Sarajeva, sa Koševa, iz Prištine, prištinska radilica Ganila Paštica, Mladen Delić, Ivan Tomić. Da. Sjećamo se nekih lapsuza kad je Bratislav Kokolj, mislim da je pokoj mu duši, u Nikšiću snijeg i vjetar do koljena. I tako, bilo je tako nekih zanimljivih i to je nešto što me vezalo za fudbala. Kako sam bio mršav kad sam izašao iz bolnice, to je bila moja velika želja i moj tetak Nikola Nikezić Nički, koji je također sportski radnik u Titogradu, u mladosti, u klubu u kojem sam bio, me je stalno, vjerojatno su ga moji onako posticali, recimo da više jede, da jedem supu, dok jednog dana sve mi nije prekipilo, imao sam 12,5 godina i zaputio se na Cvjetin brijeg kod Bačka Milića, posle kod Vera Muhamedovića, Zolja Đankića, malo kod Janka Miročevića, kod divnih ljudi, to smo pominjali u prvom dijelu emisije. Zadnje 4 godine sam proveo u Maksim Gorki školi, tamo su bili čuveni, mislim da je sada i selektor Goran Perišić, bilo je tu divnih fudbalera, Branko Vujačić koji je također sada sveštenik, Nenad Perović, Vladan Mugoša, pokojni advokat, Ilija Boljević koji se upokojio prije neku godinu, ostavio predivno 3 djece, igrao je divno fudbal i bio divan čovjek i advokat, tako da je fudbal zaista bio dio mog života i sad kad gledam neke stare fotografije u gimnaziji, kad sam već upisao gimnaziju, nemam nijednu sliku da nisam u dresu. Dolazio sam u Kopačke, u Klizavo, dakle fudbal je bio gimnazijsko dvorište, tu smo igrali utakmice, bilo je odalenje prvog G do 4. Pozadnji gimnazisti imali lijep stadion. Bio je ogroman je bio stadion i dane smo tu provodili. Evo samo da vam kažem da sam recimo na maturskoj ekskurziji 5 dana igrao, dakle svaki dan smo igrali fudbal. Dakle i na maturskoj ekskurziji dok su drugi se provodili, ja sam i tada, fudbal me ispunjavao. Upravo tu u tom gimnazijskom periodu, negdje u 4. razredu, došlo je, ja sam znao da imitiram onu monodramu Čegović, znam i danas, čini mi se, pa možda skoro čitavu, i moje društvo je došlo na ideju, tu su, dakle, rekli smo sad Branko Vujačić, sveštenik, Milan Žižić, koji je završio fiziku sa 9.25, koji je doktorirao na Institutu za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu i sad je postao zaista poznat i priznat naučnik koji je imao velikog dara od Goce Tržan preko Cece, preko Filipa Vujanovića, Bebe Đaković, koga sve nije imitirao.
Aleksandar Jelovac koji je završio tehnologiju. Tu je koji Jelo zaista znala, jest. jedna duša Kenebeka i ponajbolji među nama. Janko Rovčanin koji je takođe zaista svojom neobičnom pojavom i neobičnim smislom za humor, tako da smo nas petorica uz Nebojšu Vuksanovića koji je pisao i prvi tekst, prvi govor pozdravni za Kenebek, tu je bio Vladan Karadžić, Dragan Kankaraš, Bojan Ivanović, naši drugovi sa fakulteta, kasnije Ratko Đurišić, Dejan Grujić, tako da je sve to preraslo u početku, možda da kažemo u Dodestu, 128 ljudi je došlo, mi nismo znali tekst, ja sam znao Čegović. Nastavit ćeš, da ne zaboravim Marka Četkovića, koji je često igrao bebu sa harmonikom, a to je sad njegov poziv. Marko Četković je, dakle, nije prva zvijezda koja je ponikla u Kenebeku. Prije njega moramo reći Ivana Popović, koja je počela da pjeva Kenebek u 1995. godine. Prvi put je na predstavom Kenebeka zapjevala i Biljana Mitrović, koja je također jedna sjajna osoba i sjajan pjevač, a Marko Četković je počeo sa nama da ide za pljevlje kad je imao 13-14 godina i sada je prerastao u jednog zaista divnog harmonikača, čovjek koji umije da napravi lijep štimung, lijepu jednu atmosferu. Htio sam da kažem što se tiče Dodesti, te prve sale, koliko je važno čovjeku neko da ga pokrene u životu, da mu kaže lijepu riječ. Mi smo se zbunili na sceni, imitacija profesora, svi mi znamo da imitiramo profesora, ali ne zna niko tekst, to je trebalo sve da neko uklopi. I ja se sjećam da sam došao, bije sam kući, zaspao sam i rekao nikad moja noga više neće kročiti na scenu. Međutim, kad sam se probudio, moja sestra Mirjana, a od oca pokojnog Radislava i majke Stanke, rođene Četković, sestra i ja, Mirjana koja je moja starija sestra i tad je bila podrška u životu i sad je podrška u životu, ona mi je rekla ono je bilo sjajno. Koje je sjajno? Rekao nikad više, jesi li vidjela? Ma ono je bilo odlično. Mi smo pošli, sljedeći put je bila puna sala doma omladine, tad je direktor bio Ranko Vuković, a bio je i pokojni Johnny Hodžić, bilo je tu još, sjećamo se u tonskoj realizaciji Mirčete, sjećamo se Glatkog, sjećamo se, eto, ponekoga ću sigurno i zaboraviti, sjećam se tih divnih likova iz Doma omladine koji su nam dali svoju salu i drugi put je bilo malo bolje. Međutim, kad smo već vidjeli da su to pune sale, počeli smo da se malo ozbiljnije time bavimo i počeli smo da pišemo tekst i bez lažne skromnosti ostavili smo neke rekorde koji će teško biti oboreni. Recimo u Baru je prodato 1100 karata, jer Centar za kulture je uzimao 25% i njima je bio cilj da što više karata prodaju i dođete vi, Matija, sa suprugom i ne cijepa se karta, nego se prodaje Marku, Janku, Petru, 1100 karata, u Nikšiću 900 karata, djevojke su lomile stakla pa preko toaleta su sjele na binu i to ima jedna anegdota, puna sala, već onako ljudi nervozni, ne mogu da kupe kartu i ja sam počinjao sve govore sa pomaže Bog, on izviždu. Rekao samo da živu glavu izvedemo iz Nikšića. Naravno, Nikšić je kao grad pokazao se da voli dobar humor, voli dobru komediju, tako da su sve to neka sjećanja koja me zaista vežu za te gimnazijske dane, studentske dane, na dane kad sam studirao ekonomiju, tamo sam bio i student prodekan i dan danas sam veliki prijatelj sa mojim divnim profesorom Milivojem Mićem Radovićem, koji je također jedan divni čovjek koji nas je zaista naučio i ekonomiji, ali onome što je najvažnije da ljude ne dijelimo po vjeri, po političkoj pripadnosti, nego da smo svi jedno. Milan Lakićević i mnogi drugi profesori, Zdravko Ivanović i mnogi druge profesore, Vladimir Kašćelan koji je ovako glasio za strožijeg profesora, ali evo mogu javno da kažem, Bosa Laković znalo je da izađe 500 studenata, 5 da položi matematiku. Dolaskom Vladimira Kašćelana zadržani kriterijum, ali je to bio profesor koji je svakome, ako ste jedan red uradili tačno, on je sve to sabirao, bio je jako objektivan, kod njega nije bilo protekcije i naučili smo matematiku. Tako da, boravak na ekonomskom fakultetu, bio sam i student prodekan, je zaista jedan plodan i lijep dio mog života. Hoću da te pitam, sad ja se sjećam, Žiža, jeste bio glumio te pjevačice Gocu Tržan, Baćo isto nešto kao kroz maglu, ali ti si recimo bio fenomenalan, ja se sjećam dobro, jako dobro si glumio, bio si dosta mršavi, naravno kao momčić, jako dobro si skidao Svetozara Marovića. Jeste li imali neke probleme nekad?
neki dopis iz MUP-a. Molim, mislim da u jednom inkomplementarnoj raspravi uvođenje televizije Adria na crnogorskom medijskom nebu predstavlja jedan veliki iskorak, jer ja sam se po tom pitanju uvijek imao jasan stav. U principu sam bio za televiziju Adria, intimno protiv, ali sam bio uzdržan. Hvala i dajem pauzu od 15 dana za ručak. Tako je. Naravno, sjećao sam se svega toga i jednom prilikom se desilo da sam se baš sa gospodinom Marovićem sreo u Cetinskom manastiru, pogledali smo se, ali je zanimljivo bio Žiša koji je glumio Bebu Đaković pred Bebom Đaković u Pljevljima. To je bilo zaista onako puni ugođaj. Pljevlja su jedan grad gdje sam bio na probi u Rudaru iz Pljevalja i zaista mi taj period lijep boravak. Pljevljaci su ljudi koji vole sport, po 100-200 ljudi je dolazilo na treninge, znam da bude vruće i u Pljevljima u onom parku. Oni su zaista voljeli sport, prvo rukomet, a onda i fudbal, Rudar Volvox, kada su Rade Golović i Zoran Damjanović kupili fudbalski klub Rudar, tako da taj boravak u Pljevljima mi je mnogo značio. Sad, završava se i Kennebec priča, žao mi je i žao je vjerojatno mnogim ljudima koji su to, ti ćeš nam reći, možda i nećeš, ali razlog je zašto je to na kraju sve stalo, a mislim da bi danas recimo da je Kennebec ostao, to bi bilo, a smatram da ste možda preteča nekih, sad da ne kažem, da i njih ne reklamiramo, preteča nekih organizacija koje se sad bave humorom. Kad bih pokušao da se sjetim tih prvih predstava, čekajući Rovčovaš, Čepo je došao, Vita jela, Zelen bor, vrnite nam Umprofor, sve ovo samo Varka, jači dinar nego Marka. Da, to je to. I bilo je tu raznih, a eto možda jedna anegdota pokojni, da se i njega sjetimo, Cico Popović koji je bio u kinokulturi 40 godina i budući da su nas pratili cenzure manje u Domu omladine, više u Domu vojske tadašnjem, i mi smo pošli u kinokulturu da tamo organizujemo i mi smo rekli da je ulaz 1 euro, izlaz 1 euro, boravišna taksa. Toliko se čovjek nasmije, rekao, evo sam u kinokulturi 30-40 godina, nisam čuo da neko naplaćuje izlaz i boravišnu taksu, tako da smo jednu predstavu i tamo odegrali u kinokulturi. Ono što je najvažnije je da smo mi svaku četvrtu predstavu neku humanitarnu, ili za neku crkvu, ili za dom za rehabilitaciju invalidne djece, ili za dom dječji u Bijeloj. I vjerujte, sad s ovog aspekta kad gledamo, sve što smo dali, to Bog nam je vratio stostruko, za te crkve, za manastire. Svi smo, hvala Bogu, porodični ljudi, imamo svoje porodice, imamo svoje poslove. Čini mi se da smo normalni građani Crne Gore, plaćamo poreze, poštujemo sve, ne prolazimo kroz crveno. Ko plaća poreze, da. Da, Crnu Goru voli onaj koji plaća porez, tako su mene učili moji profesori na Ekonomskom fakultetu i sad sam kao član koordinator Ekonomskog savjeta Mitropolije, uvijek sam za to da crkva plati ni cenat više, ni cenat manje. Gledam da ono što su me moji profesori, Mlađan Šljivančanin na monetarnoj ekonomiji i drugi profesori, drugi profesor Milan Lakićević, profesor Milivoje Mićo Radović i druge koje bi trebalo puno vremena da pomene sve, njih Nevenka Glišević, predavala mi i Gordana regionalni razvoj Gordana Đurović, divna Svetlana Rakočević, Nevenka Glišević, tako da puno lijepih uspomena nosim sa Ekonomskog fakulteta. Završi se školovanje, pa i Kennebec. Gdje te put vodi? Kako u stvari odlučuješ da želiš da postaneš svešteno lice? Možda prelomni trenutak je polumaturska ekskurzija, tad je Ceca krčila svoj put ka estradnom nebu, Lepa Brena, Studenica. To je bio šok. Škola Maksim Gorki, niko nam nije rekao da idemo u manastir Studenica, ni šta je Studenica, da je tu otac Svetog Save, brat Svetog Save, majka Svetog Save, da su tu njemu. Jednostavno su onako raspojasani đaci, ušli smo i sjećam se da sam 2 sata zanimio u manastiru Studenici, nekršten sam bio i prosto se sjećam svog djeda Velja Četkovića, djeda po majci, koji nam je nekršten donosio iz crkve Svetog Đorđa nafore. I dan danas kad mi dođe neko nekršten, teško mu je da ne dam nafore, jer se sjetim koliko sam ja nafora tih nekršten pojeo. Dešava se Studenica, dešava se 91. godina, nakon toga sam se i krstio i mučila me smrt. Prosto sam smatrao da ako nas je Bog stvorio sa ona 2 metra groba, ako je ovo sve, prosto bolje da se nismo ni rodili. I to pitanje smrti koje sam riješio, vaskrsenje, vezalo me za crkvu, ali tek po
po odlasku sa ekonomskog fakulteta i u Oktuihu sam odradio pripravnički staž kod Radomira Uljarevića, našeg poznatog i priznatog pjesnika. Kod njega sam odradio pripravnički staž, nakon toga odlazim u vojsku u Baru, nakon toga upoznajem, odnosno molio sam se u vojsci za moju suprugu Dariju, da li je to baš Božji izbor, sa kojom imam dvije ćerke, Milicu koja ima 15 godina i Katarinu koja će brzo napuniti 12 godina i počinjem da radim na Sabornom hramu, radio sam i u KIPS-u, radio sam u Institutu za javno zdravlje, međutim posle 9 mjeseci su rekli da sam radio bez instrukcija vlade, nisam imao člansku kartu DPS-a i jednostavno tako sam morao da napustim Institut za javno zdravlje i dan danas sam u kontaktu sa ljudima, divnih ljudi od Obrada Popovića, Saše Vuječića, Zola Stanišića, Milana Markovića koji je bio jedan najveći gospodin, to je bio čovjek koji nas je vozio, on je znao da uđe u 40 kancelarije, samo da nazove dobro jutro i da vidim kako ste. Svi smo voljeli da pričamo s njim, on je ušao svako jutro, samo da vidim kako ste. Jedan divan čovjek i divan period mog života i 2003. godine po blagoslovu mitropolita Amfilohija, blaženo počivšeg, počinjem da radim kao sekretar na Sabornom hramu, tu je bio starešina otac Dragan Mitrović, protomajstor Momčilo Stanović, koji bio protomajstor na hramu u Podgorici i u Baru i u mnogim drugim hramovima i 2007. godine mitropolit me na bogojavljenje, dakle prije 15 godina, zavio u crno, što bi mi rekli, zavio me u ovu predivnu mandiju koju se trudim da onako zorno nosim i koja je meni nekako i koju nikad ne skidam bez kad odem rijetko na ljetni odmor na more i kad odem na Goricu da trčim. Inače ovu mantiju koju su nosili najveći ljudi u istoriji Crne Gore, Sveti Petar Cetinski, Sveti Vasilij Ostroški, Slavomoj Milost, Petar II. Petrović Njegoš, svi veliki Petrovići, vladari i vladike, tako da sam i ja nedostojni ušao u ovo visoko društvo. Ali da ljudi ne misle, imaš pravo da si u civilu, jeli, kad ti hoćeš, jel? Imamo pravo, naš počivši mitropolit nije bio nikad strog po tom pitanju, a i novi mitropolit, visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je zaista isto čovjek očinskog autoriteta i ljubavi, nije ni on strog u tom, ne bi mi ni on zamjerio, ali prosto je mantija prikazuje prisustvo Boga u ovom svijetu. Sjećam se kad sam postao đakon i zadržali smo se negdje do ponoći i bio sam u mantiji i neke 4 djevojke su bile u autu, muzika je bubnjala, to je bilo i kad su me ugledale počeli su da se krste i onda sam shvatio koliko je mantija ipak podsjeća ljude na Boga, na prisustvo Boga u ovome svijetu i mnogo je važno da čini mi se sveštenik, ne zbog toga da bi se on razlikovao od drugih ljudi, ali ipak ljudi pokazuju jedno posebno poštovanje i ja mislim da se malo gdje poštuje sveštenik. U ovoj ovakvoj Crnoj Gori podijeljeno, malo se gdje poštuje sveštenik kao u Crnoj Gori. Ako možeš u međuvremenu da se sjetiš možda neke anegdote, ali da li si prvo u ono doba, jeste, 2007. si rekao da si rukopoložen za đakon. Mnogo je teže, čini mi se, bilo u onim godinama 90-im, ali da li si te 2007. pa do dana današnjeg nekad na ulici doživio neku neprijatnost ili neku anegdotu gdje te neko pitao za savjet, jer ipak si ti sveštenik koji je oženjen, ima djecu i uvijek možeš da prozreš u te probleme bračne, da te ljudi pitaju za neki savjet. Je li bilo toga? Bilo je toga, možda eto da ovo je gledana televizija pa da se javno ispovijedim, negdje je bila 94. 5. godina, mitropolit Amfilohije predvodio litiju za Markovdan koja ide do kuće Đečevića, 8. maja, gdje se ide do Đečevića, gdje su ostaci manastira Svetog Marka, čiju su posljednju kapiju srušili komunističke vlasti 1958. godine, gdje nas je pokojni Čika Halid, a kasnije i njegov sin Mirsad uvijek lijepo dočekivali sa kosovskim božurima. Ta litija je krenula i ja kad sam vidio litiju prepao sam se i pobjegao sam u Karađorđe park. Ni dan danas ne znam zašto sam pobjegao, od koga sam pobjegao, ali to je još nešto što je onako bilo usađivano da je crkva nešto strašno, da od toga treba prosto bježati. Eto, roditelji su me vaspitavali, sine, ne moraš vjerovat, ali poštuj, drži se onih moralnih načela i tako, ali sam siguran da sam molitvama svog djeda Velja Ćetkovića po majci koji je išao u to doba kad ih je bilo možda 5-6 u crkvi Svetog Đorđe, Ljubica Strugar, baba našeg Ivana Strugara, proslavljenog
kickboksera, Dragica Popović, onda je tu bila Grana Vučković i mnogi ti stari Podgoričani, Dragica Popović, dakle da ne zaboravim nekoga, Radomir Pavlićević, od tih starih Podgoričana sigurno ću nekoga zaboraviti, onda od neke mlađe tamo generacije Borisa Radulovića, Željka Jovićevića i još mnogi koji su počinjali, koji su bili oni prvi pupoljci duhovnog buđenja. Čini mi se bio pokojni Mihajlo Prelević. Pokojni Mihajlo Prelević. Ja ga se sećam u to doba. Da pomenemo i Miloša Milačića, jako je tvoj otac, ali nezavisno što je tvoj otac, isto jedan vjernik koji je i u Ostrogu i koji je na hramu crkve Svetog Đorđa bio prisutan, tako da je sve to jedna galerija divnih likova, evo skoro pokojni Zoran Bobičić i tako, sjećam se svih tih divnih likova koji su mi prenosili vjeru i to su bili jednostavni ljudi. Ja bih volio da imam njihovu jednostavnost, ali ovo je vijek medija kad morate da ste prisutni u restoranu i u kafiću i na fudbalskoj utakmici. Jednom sam možda, bila je Mesara Martinović i sad jedan mi je ovako mesar dobacio onako, oče, podsjećate me na Njegoša. I sad svih ljudi koji su nešto kao tu trgovali, niko ne prati, sad čekaju odgovor, ja kažem, ti nisi živio u njegovo vrijeme, zato ti podsjećam. Da si živio u njegovo vrijeme, ne bi te podsjećao na Njegoša. I tako. A jedna anegdota mi je ostala sa predstave, to da se sjetimo i pokojnog, tragično preminulog Dragana Lajovića, Lakija. Ja sam glumio Bila Clintona, tad je bila Bijela kuća, našli smo jednu kuću koju je naš čuveni Podgoričanin Vesko Miličković Šafko dao nam je kućicu svog psa, mi smo bili napisali. I budući da je Branko Vujačić sad sveštenik, imao puno obaveza oko organizacije, njemu smo davali najmanje teksta jer je bio premoren, bio zadužen da nađe novčana sredstva, po čitav dan je birinuo oko organizacije i malo imao vremena. I on je kako se klatio na onoj bini, on je zaspao. A ja sam se klatio, bila je plastična stolica, klatio sam se i pao sam i stolica je pukla. Otac Branko sad se probudio i rekao ko će ovo da plati. I pokojni Dragan Lajović je uplatio 100 maraka, iako je ta stolica koštala možda 3-4 marke i na taj način je pomogao kudu Kenebek. Eto da se sjetimo i njega pred njegovom dušom kao jedna lijepa anegdota koju pamtimo. Da, profesora Dragana Lajovića pominju često u Akademiji Plus, u Građanima. Zaista mnogo ljudi koga je god upoznao, ono najmanje što se kaže, uvijek su imali za njega riječi hvale. Za sam kraj emisije, Šćepo, jedan si, ovo ti prenosim neko viđenje mojih drugara, poznanika i prijatelja, jedan si od, kako bih rekao, ajde da se izrazim oko narozi, mada to ne stoji za sveštena lica, kao urban, opušten tip sveštenika, a to je, u mojem nekom mišljenju, dobro, da ti ljudi prilaze i da ljudi hoće da ti se otvore, ne u smislu ispovijesti, klasične, nego da im pomogneš. Kakva je bila Podgorica tvoja kad si rastao, a kakva je ona danas? Gdje joj vidiš neku budućnost i ovu u izgradnji, a i ovu kao narod? Podgorica je grad moje djetinje, ljepote i plača. Ona je 46 godina nosila tuđe ime i tuđe ruho i ona je zaboravila na svoje svetinje, zaboravila je na crkvu Svetog Đorđa, 1000-godišnju crkvu, manastir Zlaticu, manastire i crkvišta na Duklji, rimski vodovod, dakle jedan grad velikih starina. U nekom poslijeratnom periodu je sve to bilo nekako zaboravljeno i ja sam odrastao, iako je u tom komunizmu zaista bilo dosta divnih ljudi, bilo je tog zanosa, bilo je tih akcija, svega je toga bilo, ali čini mi se da se Podgorica bila udaljila. Taj period 90. godina je period velike duhovne obnove i ovo naše vrijeme je vrijeme koje možemo ukratko kao jedno vrijeme u kome možemo skoro sve da kupimo, a malo što možemo da stvorimo. I u tim savremenim uslovima moramo da svjedočimo vjeru. Ja najviše volim kad sam ili u zatvoru, spužu, kad sa zatvorenicima ne možete da unesete telefon, jednostavno sretnete se s ljudima lice u lice ili pođete u bolnicu ili u inkubator da krstite neku bebu, vidite muku u zatvoru, u bolnici, odem u Skadar, prosto gledam da sam što više među ljudima, jer ja jesam završio ekonomski fakultet i teološki neki master rad odbranio, ali ono što možete čuti u ljudskom razgovoru, ono što ljudska duša otkriva, to ne možete naći ni u jednoj knjizi ovoga svijeta. Zato volim ljude i volim da sam prisutan i u
i u fudbalu, bio sam prisutan i u glumi, zaboravio sam naše prve tekstopisce, pa dobro da se sjetimo Dragana Stankovića i Iva Vukčevića, tako da galerija likova koje pamtim je ogromna, oni su obogatili moj život, oplodili moj život i prosto kada bi se opet rodio birao bih iste prijatelje kao moji prijatelji iz Kenebeka, kao mog prijatelja najboljeg Marka Grujičića koji je personalni trener, član Američkog koledža sportske medicine, koji me zaista svojim savjetima za sport, za zdravu ishranu, evo možda da kažem da sam i vegetarijanac, mada ne po njegovoj nagovoru, on se čak i ne slaže, ali sam prosto našao sebe u svemu tome, tako da ono što želim da kažem da sam od svih tih ljudi i u zatvoru, i u bolnici, i u Skadru, u Goljemadima, od mojih divnih Vukčevića i Globarevića, naučio sam kakva je Crna Gora nekad izgledala i mogao sam da vidim kakav je to bio njen sjaj, kako su ljudi ginuli za riječ i ja vjerujem da će ova država i zemlja, ako se ujedinimo, ako se vratimo Svetim Petrovićima, Svetim Nemanjićima koji su vladali, manastir Morača je napravljen upravo u njihovo vrijeme, otac Svetog Save, Sveti Simeon Mirotočiv je rođen upravo ovdje u Podgorici. Ako se vratimo tim svetim korijenima i mi ćemo u ovom vijeku 20. i 21. koji je nazvan vijekom atomske tehnike, prašumske etike, naći sebe, naći svoju dušu. A Podgorica je upravo znala da sačuva tu dušu kroz velike ljude, kroz pjesmu velike Ksenije Cicvarić i da možda završimo sa onom lijepom pjesmom Podgorice, grada od davnina, u tebi je živjeti milina. Milina. Oče Petraže, hvala još jednom što si izdvojio vrijeme za jedan mali dio svog života da podijeliš sa našim gledalcima, iako sad sam frapiran sa ovim podatkom da si do maja mjeseca, do jula mjeseca na Svetu Goru, sve je puno. Želim ti da istraješ i da Bog da zdravlja prije svega, da pomažeš ljudima kao i do sada i da što manje imaš posjeta u bolnici i u zatvoru, a to ljudi malo znaju da si jedan od onih koji šparta, što bi mi rekli narodski, malte ne nestaješ. Hvala ti još jednom. Bogu hvala i pozdrav za sve slušalce i gledalce Adria Televizije. Hvala.